Kidam tang ningkan pho MAC mandate pen non ningkan hini EM arpudeng det apita Duarbaguri constituency aphan thangta development asai kewan thek ponongli lapen rongamat si wangvi pusi Duarbaguri constituency APHL se maipu modor singing tipen kaningje padopon Lason si pining surihini raing kwara plia ningkan lakha krener kewa phong Lok Sabha members of parliament mati MP kilik nangte bok bomahut Assam election commission penta किलिकारनी के पांगडाक जी डॉग परहुत नॉन इंडिया डेट पियार लो के चारी बम बीजेपी सरकार तुम पेंटा आसाम प्रदेश बीजेपी तुम कपिन खात पन टेंगपेन गाँव चलो अभियान पजामेक पमान पंसी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट लोंगता लाखा के थम एसटी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आंगहय कचिपाहाय पन्थु जी अफान चिसिक चेदांग पन बमसनसी थेक पनलोंग बमलु बन्टा दुआरबागुरी कन्स्टिट्युएन्सी लोंग बीजेपी पेन के हाय पन कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल EM रिचार्ड टॉबी Ningkan pho MAC mandate pen non ningkan hini EM mandate aphi anta rongalong kewangji kalisi non gaon chalo abhiyan pa saikideng hut anta rong rubalong kahumri thek ponlong le pusi Duarbaguri APHL CMI phu modor singing tipen ningje pon la banke nilitum APHL si pen pudam ye banke ahok pe banke alang Duarbaguri ara pan kanghon kawe ba alang li banke ang hoy pan cuma tha chot po ang thek sinon bang ke chipak lang ha athema ke dam tang bang ke alang li mek thang taning je non chiteng ne ta hai je ne li ke dam hot alang VDC chairman ke cholang la non Duarbaguri education EM abang ke ninge bek lo ne li ke rotoning tuition ke claim kle grassroots level ko mama party akam ke claim chipaduk hala tum pan si langi pu se alang li ki pu hala so ne li pan pu alang li bang ne li panang than pilo Nili ye Jesus Christ po selang li chipu lo de Jesus Christ polang li chipu mane la son lo ho Jesus Christ ke John Faro si abiri sak sikiwi sitame John abiri sak bodelo sitame hala 99 abiri sak pan ke group to ini John kang bodel abiri sak pan si kiri ke cipadu la son selang li pulo la selang li pulo rotoning ti ke rongajo kumama ke klaim cipaduk teman ke lang damde kumama di puwang po nang cipendak la peladak nang ke than kumama nang pacure na pakeng thek la pansilang chok sitamini liga hokpet ke grassroots level kumama ke klaim cipaduk hala pansilang ni pose hala sohut niling no ningjebe lapen kidam tang election hut rongara datum EM Richard Tobia phan aninga che thepen vote chojok dun pen pe haite ra phike non EM pu long lok pen kachi tongdam ji phan lapen Kiduk kisung hutami dihi na kirap kacho hangdam ji aphan tami rongalong asong japen NOC alu chipon pite kachi tongdam ji aphan anta chitong damlong le puta Duarbaguri constituency APHLC amaipu modor sing ing tipen ningje ponthu phan ba karbi Duarbaguri rat phan kaching hondo pute alang litum la banke signature ke na yitango bala dak local amune tumpen permission ipon nai ke kamelo athema alang li CM alamen bank Duarbaguri arat panlang li tum ke cari nanya bang ente non bank la dak dola mara long yong si VDC chairman alam se arju chorle VDC member to alam se arju chorna BLCC amuni to alam se arju chorle ba local development president secretary alam yong se arju chorle bote EM dong ko de mimuna lo alang li resignation de non te ta so teng ke tek the bote non bank ha grassroots le liberal leader pan selang li bank Group tu en orang lang halat orang ter jurong lang bote alang li EM itu pen kopial li lonte la bang ke citerak minang ya mek thang ta alang CM man tela dulamara inut bahani la VDC chairman atum ba town committee chairman tum se ba BLCC VDC member tum se alang phana ke the ma alang ke the lonte la bang mek thang li citerak nai bang ke permission gen je kam velo alang ke pinning hang bote lai hang je kam velo gente monek fan chimat than nai alang li alang non bang ke la bang ke isi ke plak ke bi puang thek le dak kan to ko lo News Desk report Karbing Long Live